8 sifunza from verse 1 siyehla siyoyibeka ku verse 11 bese sihlanganisa nencwadi ya Isaiah chapter 9 from verse nasingabe bathe kakhulu kanti start from verse kanti ukuthi amdini namhla from verse 6 verse for the verse 6 John chapter 8 verse 1 to 11 verse Isaiah chapter 9 verse 6 uma basasivulela ke ngicela kuniketa i-background kancane ngomprofeti lobambita ukuthi u-Isaiah kancane nje angifuni ukubamthe kakhulu umprofeti lobambita ukuthi Isaiah bekulomunye wabaprofeti lebaprofeta tindo hayi litawendeka ngalesikhathi sabo tindo lebethi satowendeka after bona sebadlulile bebaprofeta ngetindo lethi satowendeka hayi ngesikhathi sabo letowendeka bona sebadlulile sokuthi lento lenkulumo abakhomba yona beyisenzele kakhulu nabo ngendlela yokuthi labo labe bayiva ngesikhathi sabo Isaiah abazange bayithemba kuthi nje intombatane itawukhulelwa ungangehlisela legame intombatane itawukhulelwa ingakalalanga nemfana na profeta Isaiah babuke besimakhehla lawo ngoba into na usengafinyeleki ekuyi comprehend ekuyibambele uyivisise labayikhuluma ibanga ukuthi lo muntu oyikhuluma ngathi yamishiya njani ngoba abakase babona intombatane lekhulelwe ingakalalanga nemfana mara wa prophet was intombatane into okhulelwa ibe nomntwana ingakalalanga nemfana bambuka bathi nangonke ngoba ngesikhathi takho bengakase yenteka uma into inkhondo yakho iseseyincane kuyibamba ungayiphikisi manje uthi Nkosi sesidobona ngayo ungayiphikisi so nemprofeti Isaiah wa profeta etindo bethatho wendeka tisengendeki so ngiyacela ke asifunze verse 1 kwaJohn chapter 8 Jesu wesuka lapho waya entsabeni yeminqungu ekuseni ngeluvivi wabuya weta ethempelini bantu bonke beta kuye asakhe isithombe ne ngoba indzaba la utokuna kuvisa kumele uyakhele isithombe ekseni Jesu ubuya kuphi entsabeni ubuya kuyothandaza oyivuya sentsabeni kuyathandazwa ubuya kuyothandaza wabese uta ethempelini ngelanguage lamuhla wabese uta esontweni thokuthi lenzaba lesikoyiva la kusesontweni qhubeka bantu bonke betha kuye wase uhlala phansi uyabafundisa thokuthi njengoba bekusesontweni wabese ungena njani uyabafundisa mara ngale datikhathi tabo lo babe lo yambona lo bekangekho lo bekungamiwa tu indzawo lesoke sikafundziswa so yena wahlala phansi wena njani wabafundzisa kuba kuphi basesontweni unalesithombe leso ungawari indzaba lekunafuna ivakalayo kasikhulume so okay qhubeka Kepha tatimthetho nebafarisi baletha kuye umfati labambambe aphinda kusesontweni bantu benkosi into nendo iboba nendzawo yayo emara namba na kusesontweni kune bafarisi laba babatati temthetho bayawathi kahle umthetho ukuthi ethempelini akusinzawo yokugweba maqala leso nje akusinzawo yokugweba maqala ingakho mina nje mfundisi JF Mathonsi angithandi ukugweba maqala
Uma mhlambe sona isikhathi unamuntu wakho uzahamba uyabusisi noma ungamtshela lo yakagwembi insizana. Mina ngibide lokona la ukuthi oshumayela. Maqala kunetinduna. Kunetinduna. Kunabo social development lapha ya. Kunemaphoyisa. Mina nje maqala ngena njani angigwembi. Sengikhulumela nje na in future. Uthi inja yakapakhelwane engeke ayidle inkukhu yakho ungangifoneli mina. Semfundisi lo mzalwane esithandaza naye inja yakhe seyidle inkukhu yakho. Ngoba kuba ngifundise sesikhathi uyathweswa nezinto lethi ngakufuna. Amen. Inja yakamakhelwane idle inkukhu yakho kufonela umfundisi. Uyoshumayela ingakho. Ngoshumayela lenja usiphenduke ngahlazi inkukhu yakho angishumayeli. So mina msebenzi wami kwena njani ushumayela kuthandaza. Baletha umfati lebambophe aphinga enebona ngibo lebawatiko umthetho. Bamletha endlini yokuthandaza. Asithubeke. Bathi kuJesu, Mfundisi lo mfati ubanjwe aphinga. Emthethweni waMose wasiyala ngebantu labanje kuthi bafanele bagcotshwe ngematshe baze bafe. Uyamathi umuntu lekakubuta into balune answer yakhe. Uma usalele statement bambuta mara bane answer. Bathi mfundisi lo mfati lo simbambe aphinga. Manje emthethweni waMose Mose wasitshela ukuthi sendeni ngemali labanje. Manje bafuna uJesu. Ngoba sekumele nibone ukuthi kunento lengale kwalokho kwentekayo. Ngoba bayasho ukuthi lo mfati simbambelani aphinga. Mara futhi Mose wasitshela ukuthi kumele sendeni ngalaba. Manje umuntu owamfundisi Matthews uthi senimfunani ke uJesu. Na impendulo yethu qhubeka. Wena ke uthi phela bakusho lokho bamlinga kuze babe nesizathu sekummangalela. Uyenza ukuthi labantu laba kahlehle abakatholi umfati aphinga. Kube noma ngalo bamtholile kasisho njalo. Noma ngalo bamtholile ke mara abananzaba nokuthi lo mfati uphingile. Into labanenzaba nayo bafuna kumakalela Jesu. Abanenzaba ukulalela, abanenzaba ukuthi lo mfati bamthola philile. Mara into abayifunako bafuna kumakalela Jesu. Manje abantu ukuthi batomakalela njani ngoba abanandlela lebangamakalela ngayo. Bathi ke nawu umfati umthola philile Mose usomgqoba ngematshe impendulo banayo mara ngoba bafuna kumakalela Jesu bathi wena ke uthi ngoba lesikhathi uma bazobone bantu bafika kuwe uba banalo moya wokuhlola the discerning spirit ukhona ehlola inzalo basayiqala ukuthi bethe ngani ngoba kusesonweni uyashumayela Jesu mara bona nabeta abakethi ukutolalela ishumayelo bente kufuna ukubophisa Jesu kunebantu labakongena emnyango wensonto njengoba singenile njengoba mina ngishumayela yena ubamba ibholpeni lebovu ukuthi ngifuna ukumbamba la atokhuluma kabi khona bese ngimmangalela njengoba ngishumayela yena kanazaba la ngishumayela lento lize ukuthi utomuva khona utomuva utomuva lento lize umlize somewhere mara khona bazalwane lento yokuthi esontweni kube khona ema-hypocrites ayiqala umhlaba imveli khona la ngesikhathi sakweJesu Jesu umile laphana ubona bayangena uthi aliyakhula bakhe kaze kukhula inkinga mina ingabo vele mina ngijajiswa ukukhula kwabantu mina ngijajiswa ukubandla ngqwele ngijajiswa ukubandla li-understand insando yaNkulunkulu ingabo noma ngabe esikhathini ngiyasho namhla ngiyasho nawuva ngathi awusimnanzi la ayiyo angijajiswa ukuthi kugwele abantu ngomsitha ngani bantu abagwele mara bangayi ezulwini kufuneka abantu understand insando yaNkulunkulu hayi ukuthi bazabane kusona kusibanda abagwale mara abagwale bane purpose le right
bagcwala ngamethempelini kazi labanye abakethe into yothandaza nede bede kombamba ngendo la nto ikhuluma bathi Mose emthethweni wakhe wathi labanje bagqotshwa ngematshe baze bafe kanti abathi kuthi lo bakhuluma kuye waprofetwa ngaye before abakho asesambeze kwamba lesi prophet Isaiah chapter 9 ungawari mntana sekhaya wena nojwayele amakarati lethi ngiyakufuna makarati ngoba thina sidalelwe umntwana siphiwe indvodzana umbusi uyoba semahlombe akhe uyawuthiwa ngumeluleki lomangalisayo nali igama lokuqala efuna sithi-underline uma Isaiah aprofeta uma uyinaka indzaba yakhe nakaqala kuverse 6 uthi ngokuba thina sitalelwe hayi ukuthi lo mntwana usayotana utelwe ngoba Jesu bazalwane akasimuntu lo wabakhona Jesu bekakhona amen John 17 verse 5 siproveni ukuthi vele bekakhona John 17 verse 5 manje ke babe ngikhathimulise kuwe ngaleyo nkathimululo enganginayo ngisasenawe okay tapa etulu isikhona sihloko kule Bible Jesu uthandazela abafundi bakhe ngibani uthandazako asikhulume sonke phela ngifuna mina ibandla le understanda ukholwa hayi ibandla leligcwele emahala ngibani okhuluma uthandazako lamagama lesiwafunza verse 5 akhulunywa ngibani uthi funza verse 5 manje ke babe ngikhathimulise kuwe ngaleyo nkathimululo enganginayo ngisasenawe umhlaba ungasekeli vani usibekana nkulunkulu nini umhlaba usengasekeli umhlaba usengasekelwa lelinye ligama lesingasebenza ukuthi umhlaba usengabikho Jesu bekana bani bekana nkulunkulu John chapter 1 lethi sesita lo bekabuya lethi tinye inkolo lethi siJesu lomfana waNkulunkulu angesisiya John chapter 1 verse 1 ekuqaleni kungakadala lutho abevele akhona livi sesinangathi mavesi lekasapota ukuthi bekavela khona ayi2 ekuqaleni kungakadalwanga lutho abevele akhona livi qhubeka livi abe kuNkulunkulu yes livi abe nguNkulunkulu ngibani lo livi nguNkulunkulu qhubeka yena lowo labekhona ngaphansi abena uNkulunkulu qhubeka konke kwadalwa ngaye konke kwadalwa ngabani ngaye iya Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 verse 1 ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba ngale ku John chapter 1 lithi abe kuNkulunkulu abe nguNkulunkulu jothi nguye uNkulunkulu Genesis chapter 1 lithi yena lo nkulunkulu wadala ini lizulu nomhlaba ngamagama lenkosi lesikhondako asikhonda umuntu lotalwe kahle nguMaria Maria utale lenyama lele nkosi yafike yangena kuwo mara yena bekavela khona Maria yena kufomeke kuye inyama mara lo mphefumulo lo uNkulunkulu bovele ukhona ngoba John chapter 4 verse 24 lithi uNkulunkulu umoya so njengoba Jesu angumoya wamane wagqoka lo mtimba lotalwe Maria Jesu ungumoya ingabo encwadini ya 1 Peter chapter 3 verse 17 lithi wafa ngokwenyama nasekavuka wavuka ngokamoya nakangena ekameleni bekaqonze ipulpit nje avela ngene ngoba nasekahamba ngamoya akasavijwa lutho so ungambhiliki umende abe kulomfana unguNkulunkulu laba nje beta batolinga abadi
balinga uNkulunkulu. Uthi ke nakaprofeta Isaiah uthi kuyothiwa ngumeluleki lomangalisayo. Ema advices leka lokuhamba kuye ayobe akushiya ubambewa ngendazi. Qhubeka ngale ku Isaiah chapter 9 lapha verse 6. Lo bayasifundela khona qhubeka. Isaiah chapter 9 verse 6 after lomaluleki lomangalisako uyawuthiwa ngumeluleki lomangalisako uNkulunkulu lonemandla. Bani kuthiwa ngubani uNkulunkulu kushiwo bani lokutimba lokatalwa nguMariya wanikwa igama bathiwa uJesu kuthiwa uyini unguNkulunkulu sesinangaka amavesi lekathi Jesu uNkulunkulu asisidulile. First John Genesis 17 kuJohn Isaiah la bathola enomaningi la bafakaza ukuthi Jesu ungubani unguNkulunkulu. Nana Isaiah uyamprofeta uprofeta sengabi khona uthi uyothiwa nguNkulunkulu. Ngitha futhi bafundisi uyawuthiwa ngumeluleki lomangalisayo. Yes. nguNkulunkulu lonemandla. Uyothiwa nguNkulunkulu lonjani? Lonemandla. Kukhulunywa ngabani? Ngalomtimba lowanikwa igama bathiwa uJesu. nguNkulunkulu. Hayi nawungeva lapha ngasekhaya. Hayi angathi. Nayo kuphila. After uNkulunkulu lonemandla kuthana lokugcina. Ngubabe waphakathe inkosi yekuthula. Kuthiwa uyini? Inkosi yekuthula. Just uma avela kumele kuvele uNkulunkulu lonemandla. Kumele kuvele umuntu lekade okunikeza ama-advices. Kumele kuvele umuntu lekade okunikeza ipeace abe inkosi yekuthula. Sesiyabuyela ke ngalo kuJohn. Lithi bebakhuluma lokho ngoba bebamlinga. Asiveli umloleki wabo kanti kulwimi omeluleki. Asiveli ukuthi uthini. Kepha Jesu wasuka wagobonzela wabhala ngempuno emhlabathini. Bathi basambuta ngalokho wavuka wathi kubo Baba. Yabona uma udati uthi ungani. Udati uthi umeleni. Njengami yadati usingumfundisi. So ngabantu uqambele manga ngafuna ukuqambela manga ungisomile uthi uyangithanza uthakalani ngami uthi njani ngidibana inyangeni nawe uyakhuluma ngaze ekhaya uyakuqambela nje yathi uyilever I know ukuthi ngiyini uma uthatha ukuthi yini you will never bazabane linwabu angeke ulibone nanga one day libhukukile lilibhubezi lohlala linwabu liyathatha ukuthi lilinwabu lingamane libhukuke emakhala mara lilinwabu. Jesu wathatha ukuthi yena unguNkulunkulu yena ungumeluleki so kumele kuvele kuNkulunkulu kuye kumele kuvele bululeki kuye and kumele kuvele ukuthula kuye. Ngathi ngembona athi Jesu uma ngithi mina lo mfazi bamthole vele aphinga abamgqobeke manje ngiyobe ngihlulekile njenge character yami yokuba king of peace. Ngoba awukwazi ukuthi uyinkosi yekuthula mana kube nguwe lo sibanda abagqotshwe ngemanje. Nihamba nami. Amen. Awukwazi ukuthi kuthiwe ungumzalwane mana kube nguwe lo uthi lo akazonde lo. Awukwazi ukuthi ungumzalwane mana kube nguwe lo khipha lo make lo ekhalakhe. Unless awusuye umzalwane. Awukwazi ukuthi ungumzalwane ninemantombazanyana lenakhona ukuhlala ngentombi nihamba nikhipha abomake emakhaya abo uthi ungumzalwane uyakholwa uyongena edozeni yemfati ungene ukholwa. Something is wrong ngekholwa kwakho. Awukwazi ukuthi umbabe ukholwa unankosikazi endlini uyohamba ugijimisana nebantwanyana lapha bagcini. Unless kuna something wrong awuseke understand ukuthi uyini. Babe nje akabe ngibabe. Dibana naye emole ngibabe. Dibana naye eplaza ngibabe. Dibana naye ekhalakhe ngibabe. Angabi sesimeni sokuthi nakadibana naye lokumantombazanyana kungoba kwaketshana
hayi babe akathatha uthela sowuqedzile sowona nkosikazi uright laba abahamba ngumiyo babuke nje uyabavela nje ngoba uyadala uthi umbani make akathatha uthi mina kunenvoza yami noma ngabe kuyathandwa kubafanyana nemagusheshe kumbe nemavrophambe whatever khale bakhamba ngayo uthathe imali ukuthi wena umbake akumelanga sive uzimake lokholwako sebambambe edvotheni akumelanga sive ukuthi intombazane lokholwako sebayibambe edvotheni akumelanga sive ukuthi baba lokholwako sowufile ufele entombini bamdubulile bamgwazile bekwentombi akufuneki sive ukuthi bobhuti wethu lesikhonza nabo sebabadubulile babathole emakhaya abantu indoda iseyabuya emsebenzini yathola lesifanyana sijumisa kunalo lomdzala sisimeka bank 10 awubi bank 10 ukholwa amen maye Jesu wadada ukuthi mine ngiyinkosi yekuthula uma nomake bamthola aphinga bathi akagqotshwe ngematshe nami umuntu othi akagqotshwe ngematshe ngiyafeyila njengenkosi yekuthula and njengoba ngiyimi engathumela Mose kuze kabuya tobahola abanika umthetho uma umuntu othi Mose urong ngiyoba ngiyamhlulekisa Mose ngoba bekathulwe ngimi lengamnikeza imithetho leshumi amen manje sosenkingeni leJesu ngeke avumelane naMose kutogqotshwa lo angeke aphikise Mose ngoba kutothiwa akasasinkosi yekuthula wabe sothi angiqabangisise kahle lento bazalwane yekela nikushesha kuphendula neBhayibheli liyasho ungasheshi kwena njani uphendula wena phela lento angafika nyalo umfundisi uthi wena usuka wena cha vele ngiyamatha nama vele hey yekela kushesha uphendule bantu abakhuluma yibana lomoya wokuhlola ukuthi mara lokho ngoba thithi msala lo atokhuluma ngababwethu atokhuluma ngamangwe angisho bakwethu ngisho inkosini kuphela ngisho ivile ekhayini ngisho ivile emsebenzini umuntu olohlada umoya usahlebe ngebhosi yakhe nawe uhlada ubusisiwe umuntu lokahlanganyeli enkundleni yalabaxolotayo nabakhuluma kabi ngebhosi yakho nawe ukhona lapho wena esithandaza nawe qobo unenkinga awuhlanganyeli wena tuwento letibi wena funa sonke isikhathi uvete kuthula sonke isikhathi wena kube nepeace wathi Jesu ungashesha kuphendula into moya bazalwane angiphize uku-3 ungasheshi kuphendula 1 ungasheshi kuphendula 2 ungasheshi kuphendula 3 ngisho noma ngabe tukwendvodzi yakho kumbe tukomfati wakho lesinye isikhathi umuntu okhuluma igama kanti limkhunyukele ngekukwata naye usafuna ukuthi sola kulegama lalikhiphile sawuphendulile nawe lesikhathi mhlambe nihishahishana ngentonyana lencane akhuluma igama lomfati kube ledvodza ikhuluma igama lelibi kanti isaliva leligama uthi manje ngase ihambe kabi leligama usafuna ukuqolisa nawe usomjijelile ayisalungiseki ngoba naye bekasathi usafuna ukuthi sola kuya lothi manje mama sesi ngathi ngakhuluma kahle mama sesi mama ngiyaqolisa ngathi ngakhuluma kahle kumbe kasafuna kuya say baba bhuti ngathi ngakhuluma kahle nawe ngokushesha kuphendula nawe somphosile anisakhonke manje ukuthi naye aqolise nawe uqolise ngoba sekujijelele lokho esubheka le uyeva manje ukuthi kahle ngabe ngiyaqolisa mara ngepride alona izophela le yebo ukuthi kahle ngabe ngiyasho ukuthi manje angakhuluma kahle mara takujwayele hayi funa kade kusatodlala lo muntu funa siguge senzo kade kuthi ngaphatha kubhathile igingele hayi ubhekele bese lethi ngane ngathi lutho seliyambuza lesimama ezakubhekele lethi baba ezakubhekele wena mhlembhekele ngoba tiyabona labantu abendi lo strike babona bakwena ngoba sisheshe senenjani saphendula ungasheshi phendula kusemsebenzini kusemshadweni kubatali bakho kubantu bakho ungasheshi kuphendula
Yakile into lesifuna ukuthi njengebatali uma abantwana babonile asifuni beva thina. Ungafika unabatshela ukuthi lifahleke elifastero awusabuthi ukuthi lifahleke kanjani sowungenile ngeSiswati ungenile ngeSiswati usheshe wa-reactor asowubude kwendeke njani mhlawumbe noma bakushofile ngokwele fastereni nje wena bekumele ukuthola umntwana ulimele kabi kabi lo yabuva kuhlungu ukuthi bakushofile ngeke ngoba ngasebatshela ukuthi ufahle elifastero wena awuva nasebakutshela muva ukuthi hayi phela lize lifahle elifastero ushove kuloyo kamakhelwane wamshovele efastereni oyena njani noma si-quick ekuphenduleni quick asazama ngimathina ngathika ngiyamathi loyo wathiwa ngilo mnaseka awumathi lentwena uva lo masese right ngake ngabana nabanye bazalwane bashadile lemvotsa beyine umuntu ebeyifana naye nalo mfathi bekane umuntu ebekafana naye se bahlukana nalabantu babo babuya batoshada bona boyi-2 nasebashadile kungena ema-calls kufona umfathi afonele lemvotsa ayitshele ukuthi khutha inja yakho khutha yini inja yakho inja yakho ivana nemvutsi yami kufone imvotsa ifonele umfathi isikhutha nohondo wakho uvana nemuntu wami kanzi laba bobabili abavani namuntu nethi kule pizza lethi ngale nalethi ngala tifonela laba ukuze sitophatha mina ngimva yini asibe uyahlukene nendoda lo ahlukana nemfathi lo ufonela lo wangana lo afonela lo wangana athi baso ubisi uma ningathathi ngizabateni nohwayana nilimatane kanti abantu bayanibuka yathi into lelibhayibheli lisho lithi bantu abakahlukani unless Jesu bekuzibendela just nje into lena ukuthi into mele abathi baqola uthi unless umbambile qobo wasinawo nawo ngithola nazodwa naba lapho ke ngithi at least kuyavakala mara ngene phone awathi kwena umuntu ubuka ngefaster bakufonela ngene phone hey umuntu wakho nangu la ukwathi uyabika wena atha ubuye emsebenzini noma ubuye la kayekhona awusamkhulumisa somnyanya uyabika ngoba we are too quick kureacta ngabe khuluma nje so nawe ngiyalo kwathi nje ukuhleli kwathi uyabika awufuna ukumkhulumisa nezi bakufonela kanti nasekhaya uma ngabe umuntu afuna uyathi lena utoyithola nqamashini qwanqwaso asiyele kuJesu Jesu wathi anginampendulo akwathi ukuphikisa Mose akwathi ukuthi abambulala kahle ngithenge isikhathi waya phansi ngemadolo lithi iBhayibheli wabhala ngemunwe alikhazi ukuthi bekabhala entala mara bekathenga isikhathi ngalasekhaya lesinye isikhathi bangatshela indzaba lebuhlungu batshele ukuthi no ngiyakuva mzala ngiyakuva sesi ngiyakuva makhelwane sizobe sikhuluma hambe iprocess mara ngihamba nami la ngoba ngiyalo phela nitobe ningathanda ukuthi nimekubi lethi ngento lotshelwe umuntu phela ngicabanga ukuthi ngibonke abantu abanishayela kanjani kuthi wena ushaye lethi nawo uzithi ushaye izifo zakho ufamily uyadlowa uphume endlini lehle ucabanga ukuthi ngibonke labajabula ukuthi uyadlowa phela abanye lebanyanye basineda ngaphuma singenile sesi kuze bakhiphe kumele babhizi bakutshela into utodubu hambe ngicabanga ukuthi bajabulela ukuthi nonke niyadlowa abajabuli ungakulalele yonke le nonsense abantu abakutshela yona Jesu wathi angifuni ukuthatha inonsense yabantu ngifuna ukuthi ngibukela ukuthi ngenda njani wabhala kanti uyaqabanga ukuthi mara ngophendula kuthini
Wasiteka sisukumiyo hayi wethu uyanayo kuyo. Bathi basambuta ngaloko wavuka wathi kubo lonke sono emkhathini wenu akaqale kuqala amgcobe ngelitshe. Uthi ke Jesu ngaselathi vumbu njengemeluleki lokumangalisayo wabaluleka into leyabashiya bamangele. Uthi ke Jesu uyabona ngalendlela niyibeka ngayo ngathi sengifuna ukuvumelana nani sengiyaparaphrase ngathi sengifuna ukuvumelana nani mara njengoba velele yena namuhla utowenza njani utoqotha usho lo makelo namhla uyaqotha mara ke asendeni nje nginololeka bamba ilitshe lakhe bathi qhi wathi on your mark get set wathi ready before athi go oh mara asendeni so loyo naloyo longanasono asinike libona kuqala ichance asinike labanjani labanganasono ichance bona sesiyamgqoba ke manje iqintsile mose uqintsile sesiyamgqoba ke nawo mara asinike labanganasono ini ichance ngoba phela wena utaba kusiloko umuntu lokufika la endleleni yakho utaba kusinikolo kuyindilosi kazi naketha ukuthi ngathi endleleni yakho uyothi yakuloya kuyihebeka nawe Jabona umthemba sonke sekhaya. Jabona ukwaqabile ke lo mthembile. Lethi akasuka la kuwa qetha ngeza likofika uya kuloya lo benimphethe. Mina ngihlala ngisho ukuthi mina ami understand ukuthi ungahlala nemuntu unless nishadile indoda nemfana kumele ngibhudi nasikisi. From extent. Kufuna la. Nethi nje nikhuluma general. Antism, let's general. Come. From extent, Allah. Accept Putako. Penal Putako to Kumulati. Yakula is Tama, Nazi. Yakula in Tama as a happy now as a come away. Yakula in Tama, actually, never the Kulan couldn't end. Wouldn't need a Kumana. No, Timanesone. Let's go back when I don't put Junior, whom I don't put in by back. Say a coca. From extent, I did not really coca. And then Jomani busy, I don't moon. Then I saw la moon and I said, no very busy. I am I want a shop. About stupid about. Who figure out the Dai predicant, whichever now. Dai predicant, but all right, that but said this so. Predicant, can you so come as a belief? Predicant, but said this so, but Kazaka also predicant with Danny. Predicant, never see the predicant. Kuluma ukuthi uthe predicant wenda nayo maye nginehlwa yini nginehlwa ukuthi umuntu ufika la kakho nyalo afika kumakethu sesi lo makethu akwada futhi babe ngaka that's why ungathi ukuthi sesi ujoskoza nayo okay manje kanjani sesi angathi uthi busy ukhambela ubona khona ngiyacela manje phuthumela ngale ekhaya bejikufu That's okay, ngiyavela ngelonyana. Afike. That's okay. Now ngesisisi uthwele njani? Yeah. Now sesisi uthwele njani? Kanti kuhluka yini wena njani? Ngoba nyaweni yazondana nakuthi uzondana yini? Lo uzondana. Awumathi uzondayilo lo uyifile. Amen. Jesu wathi asimshayeni ke nyalo sesiyambethela ke nyalo mara kuqala lo njani lo nganasono ngoba phela ke webahleba ngakhona bahleba ngasibona abanasono abantu bahleba ngathena kuyo phela igilosi sozongana abantu uhleba ngasimuya phela igilosi manje namtshela bazobani ukuthi ke Jesu sesiyamgqoba mara aqale labalabangana sono bajijele anathi mara ngiyacabanga ukuthi bona kakhulu
ngoba lona uyakhumbula ukuthi mana ngempela kahle ngimenge musa kakhulu kahle phela kahle kahle kodwa mangabe bebathi njengoba bathi babe bebathi ngabe namamfanele ukushumayela kahle kahle kodwa ngabe bebathi ngabe babanye bangifaka nje ngomzimini nami ngeke whatever lengeta ngaba abantu basensitive babanye bangifaka ukuthi ukushumayela babanye bangifaka ngomfundisi bathe babanye bangifaka usahlambelele babanye bangifaka umfundisi bathe uzoshaya keyboard babanye bangifaka ukuthi ngabe bebathi ngoba kahle uma nje bekathiwa ngiyalotswe lirekhodi liyambulwa lirekhodi liyambulwa kunetilo liyambulwa kuthiwa gwabu uyabona nje nje ukubebela thanga uma nje bakathi liyagwatshula lirekhodi lakho lithiwa gwathu nemishado lemini ngaphela nebantwana labanye bakasasimanga wena mama kulishilo lembiso ngoba kunedingo lomnteni nawe uyavuma ukuthi angisasi proud ngalunga kwena mara ukulahlile uNkulunkulu cha ukwendele ini umusa verse 11 bese siyathandaza yena wathi kude Nkosi Jesu wathi nami ke angikulahli hamba ungabe usona into bazobona uNkulunkulu ekayithandzako ngemakhono akathandzi kuwalahla kodwa uthi nase ubonile ukuthi wende kabi uthi ungasaphinzi uyende leyo simple very simple uthi ke Jesu nami ke angikulahli mara hamba ungasaphinzi wona isikhumulo sethu salomnyaka sihamba singasoni akasho Jesu sinomfati vele bekangaphili uyavuma la ukuthi tono takhe utenile kangaphambili mara esifrom linyalo lapha kwa Jesu kuya phambili hamba ungasele njani ungasoni ngeke ngaliva ke lona le verse le lishunyayelwa mara bebanishumayela kabi bantu uchacha kumluluke lokuchacha asiyaphuma sike sanifundisa kuthi laba jajako ulabanye abangcwele so uma ungasoni uyakhona kumtshela umzali wakho nino babili uthi bani hayi yehlisa nyana ababe akeli so kukhuluma babe nabani nawe mama uyakhona kumqonza nino babili uqonze make lomnyeni lobabili uthi make akwendisa yehlisa make akeli so umuntu omusha yakhona aqonza umuntu omusha ngoba lo muntu umqonza ngoba nawe uyadade uthi uright manje ngeke liva bashumayela kabi le verse bathi azilibeze etsheni ngentono ngoba kude umuntu longanasona Mzatoliva, bantu bayajajana kumalunga nasono. Ajesu akazange asho ukuthi asilimenise etsheni ngentono. Uthi nami angikuhluleli. Mara ungasaphinzi wona. So namhlanje bangcwele. Thuye malese. Ungasheshi uphendule. Manje uthule. Ngoba bomake tingwele bomake. Tingwele ngoba bathi Bethul. Nyakuta tu, Bethul, thula. Namba ngoba thula. Bethul, nyakhulusa thula. Ngikho la spawn, ngikho ngathi ukulandzela ekhaya, ufuna ukuthula. Thula. Nyakhulumisa, kuba nawe. Thula masa ukuthula. Ngoba baphiwe laba baphiwe. Ayina nokuphikisana nabo baphiwe. Hayi example loqina sesathana. Yengile malanga.
singabhize ngipite amagama abantu bathi uzibangishaya ngelinye amalanga uyaqoqela lokhu umzalwane uthi babuya emoli bajabulile nguye lo nkosikazi nebantwana bese lo nkosikazi uthi mina sengikhathele ngijahe kuyophumula bese labantwana bathi papa asikwati eshowini sicela sikhomba eshowini ukhona naye ula emotweni angithi lo nkosikazi bayacela abantwana mana nkosikazi nawe njani uthiniwe mana bacela abantwana wena njani uyathula bayahamba nabalokhu bahamba uthi noba mina kade cabangela yena uthi njengoba nkosikazi uthule yena ngimvile ukuthi manje ukuthula ithi angeke aminde uthi sithi vaya showini bathi vaya showini bayahamba nabafike endlini ubona ema-action nabafike endlini sizale semoto kabebeni sifane babe phela ujabulile ukuthi inkosi kuyamona kumnandi tizoketiswa athi ongena ekamera sowulalela abantwana osakulaleli bantwana bakhe labavundle kuye sowulalela abantwana osakulaleli lalela abantwana osakulaleli mara ene wena baba kuthi uzoza bantwa bethu sijabulisa yini bantwa bethu mara ngoba le gender le uthi wrong ube right uthi right ube wrong so ngoba into sisitya wena njani mara ngifike njani lapha la ngoba ishwayelo phela iphelile ngifike njani lapho okay akusanenza sekufikile akusanenza ngicela sibe ngethi yawo